Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu silian sang puya tuk indar sari atang khan Aizawl Municipal Corporation hnuai loi pui local council a vote thak tan ani Mizoram local council le village council in thana rural lai ZPM party in seat an la tamber Manipura president's rule puan ani Prime Minister Narendra Modi chuan India le US thodun na chuan khovel thazok asiam thei ati tuk in dar sari atanga tlai dar li thangin Aizawl Municipal Corporation hnuai loi pui local council a vote thak ani dona candidate pakhat thia wanga anol puizinga in than the ani lo wangin voina loi pui local council bi ka hian vote thak ani Mizoram local council le village council in thana rural lai ZPM party in seat an la tambera State Election Commission talandan in village council ZPM in seat sangkhat za somnga pathum la in Almani na bertu MNF in seat sari somni pilin la a Congress in seat zali parugla in BJP in seat som pasari HPC in seat dile independent in seat somret pasari anla ani local council pani Aizawl Municipal Corporation Lungna Municipal Council seat mu belkhom hi ZPM in seat zathum somok pathum MNF in za som ko pasari Congress in za somni pasari le independent in seat som pakhatan la a Mizoram pumpo village council zonga voter zasom sirpanga point puli pathumin vote an thaka lungne district a vote ta thaperin zasom red point poko pathum matla ani local council pania vote za zera som puli point pasir pakwatla a Aizawl Municipal Corporation noya vote zasom pathum point parit pasiri ta im lungne Municipal Council noya vote zasom siri point pakhat pasari atla ani State Election Commissioner Dr. Aizawl thanglina chuan local council le village council in than chu borok monum tak noya tuang taka zo falani thu soya thoktu te mipui NGO le MPF te malakna thanam ngai le impact na zara borok chele du omlo report omlo van ni chu lomamati thu soin mipui ten khula tu tha ani na anga an chan vote thanam ngai taka len chuaka vote an thakra ani thu asoi ani in thanna hun sang Mizoram pum ania khoe tang ma hian boruak chia du omlo report kan dong mi ro tun thleng hian political party atangena ni emo polling party atangena ni emo security lama atangena ni emo harasatna moinang si omlovin monom tang in thang kan zo theya hei hi mi pui kan chang kan to ziate kan political party te pon chandan to yan thiam ziate alang lo kan te tak meva in than le zela po nun dan mo taka hi chungzom zel turin kan in base ani radio ni World Radio Day polin ni min khan Akashvani Aizawl bot sein radio poi mona le mi puite beng tiwar tura radio tangkai zia in zitina hunman ani Akashvani Aizawl director le Mizoram cluster head pudiala ropu chuan World Radio Day pola thu cha asoina radio chutun nai khovel mason zela ngai hlut ala hloranga ti a mi puite thinunga ala hloreng ti soin radio thu pui midang ta sil hriat zirti la hriat tur poi mo chop cho konga nasa taka tanla kani ti soin radio program sang la Chanchinthar ngai tha chunjom zel turin mi puite somani pudiala ropu chuan World Radio Day chu kum sang ha chu somni poruk atanga bultana ni ti a kumina chuan signature in thak mek sungchang radio and climate change thupuya man ani ti soin thupui mangin station sang man ani ati Mizoram pumpuya radio ngai tha thinte World Radio Day chibai kan buk chewani kumtin February ni som pathuma manjui zelani a radio poimo na le mi puite beng tiwar tura radio changkai zia injirti na huna te manthin ani World Radio Day hi radio poimo zia mi puiten kan hriat tharna ni ani nge kan beishin Akashvani Mizoram radio stations program te Chanchinthar te ngai hlua lo ngai thaje tu chawin kan som bok chewni e Akashvani Aizawl bot sein ni min khan World Radio Day polin re community hall a hriselna konga inzirtina bot sein a radio program sang tha thami pasari ne na radio pe kani bok health awareness campaign and give the radio campaign pola hun mana hian pu samuel zastrangate assistant director program chuan broadcast infrastructure development scheme noya program siam tura anunti angin Akashvani Aizawl chuan thil chi sang an bot sai ti soi ani radio hianin mi puite hriselna te zirna chungchang te le lo nei tu te kut na thok tu te
mai chi pol bik thalai te pol bik science sung chang te eng tik lai point program hi apang chok renga social media thang chho zela radio hi ngai poimo thar le ila kan mason atana mi puitan theitop choin radio hian rong bol me kani he hun man na hian National Tobacco Control Program NTCP atanga nodal officer patni Dr. Lian thang puile pualarem ro tatem taksa von trisel na nam mi puite ti tur jetin an pe up re ek khotang shuai tu tele re ek high school ba ka re ek middle school no pongte antel ani lungleya dragon fruit ching tu ten an khai thar chote man bit khia fel file man jo kan shal chho the nan in remna siam ani lungle district horticulture officer Mizoram Dragon Fruit Farmers Association MIDFA sub headquarters le Troi Tlang Farmers Producers Company te chuan kumina dragon fruit thar chu le hral chung chang in rem hen zia ka he en rem nang hiam lungle district chunga thar chu dragon fruit tha chu MIDFA sub headquarters lungle te hen changin Troi Tlang Farmers Producers Company te hiam kezia cheng za som thumin an nei chak dona in rem nan siam hiam ni som thum thasom pakhat chan som ni panga thleng a huam dona dragon fruit leitur te hi a great then ani don nova amaro chu apum min tha le him chau an nei don thunga dragon fruit thar chote la khom thiar fer le buk le shalna munata mol from not puk puile DHO office lunglea collection center da tum ani heindem na hi a shal tulam MIDFA sub headquarters lungle IO in president puaral than moile secretary Pulalram eng moi ten hing ziakin aleitu turlam Troi Tlang Farmers Producers Company IOM CEO Pulal Thamona Sailo le General Manager Puvana Tranpuatem Ming an ziak thunga Lunglei District Horticulture Officer Pubi Lazar Zavale Lunglei District Commerce and Industries Officer Puef La Somlin ten an shiat pui ani Mizoram Police CID Crime te chuan Special Narcotics Police Station Ruihlo Mante Mel Thum Silai Muala Thil Halral na hmuna an halral Nimena rilho halral te hi heroin kg le gram chako sumnga pathum methamphetamine kg za samret pali le gram chako sumnga crystal meth kg khatte korein kg somseri patni a rilho halral jongjong te hi kg ni somruk poruk le gram chako pathum ni in cheng viable somni pakwa noi somseri pali le sang ni man ani rilho halral na hun hi CID crime SP purhul alwalan kai shuaya CID DIG puding loya chuan heuni man puin Mizoram Police te chu ruihlo do no konga tranna tura fuin ruihlo do chu Mizoram Police ta na poima berte zinga mi ani thu asoi ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga puan ani a AIR News Aizawl YouTube channel All India Radio News Aizawl Facebook page le news on air.gov.in Chanchinthar hi ngai thak le chiar thea da ani voin chanhudar ni le achan veya Chanchinthar hi puan le ani ang Manipur President's Rule puan ani Chief Minister N. Biren Singh Bandhnua Union Ministry of Home Affairs chuan Manipur President's Rule puan ani chungchang ati chuaka President Rapati Murmui chuan Manipur Governor Hena Changin State din hun hriatin adon thule ngun taka ngai tu hnuwa Ramdan pui article zathum somnga porukin thune na apek angin Manipur President's Rule hi apuanga sarkar tu suwa hian assembly po cholai loktir ani thu talan ani pok ani Prime Minister Narendra Modi chuan US le India thoduna chuan khovel thazok asiam thayati nizana US President Donald Trump nen White House Washington DC an inkom zo chanchbu mit an kom na het Hussein Pumodi chuan rampani ten ani nei china chu ti len an rem ti ati a technology manga thiamna le theina te tangkai taka man tumbok ati a hemi hnuai hian mineral poimo baka bungro thale damdoi siamna lam man ruate tamzo ka impact wal dan tur ngai to ani ang ati a Prime Minister Modi chuan Indian ram ven him na tho na konga America chu apoimo hle ni ti a India le US chuan kumsani somthuma chuan anin sum don ton na chu dollar tu lading on zanga chuanga ti len an rem ti ati boka fir ka chet na lama po an thok don thal he ti ta langin kumsang ni poreta Mumbai fir ka chet na in ham hnoi India thonet arem ti chu President Donald Trump chunga lom thu soya pumode chuan Los Angeles le Boston Indian consulate thar honan itur tho puang bok ani President Donald Trump point India le US ten thodun na tur poimo tak tak an siam thar ti soin India le US inzom na chu adang lambi kan ti a energy lama indem na siam ni in US chu India tual thele natural gas thonlu tulian berani don na ti a khovela sum don na konglian bertur India Middle East Europe economic corridor siam tur indem na nei ani ati bok
I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India. President Donald Trump lak nu ani nuwa Prime Minister Narendra Modi US atlo masaber ani Chanchinthar chair ti top na tang pui tuk in Dar Sri Khan Aizawl Municipal Corporation Noilol Pu Local Council award thak chanani Mizoram Local Council Village Council in Thana ruralized that PM party in seat and Tamber Manipura President's rule puan ani Prime Minister Narendra Modi son India le US thodun na chuan khovel thazok asiam thei ati chuti chong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani